Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Jok ya ketika sembut sedau ke ba singkong kolong ba ini kun ya ketika election da kimat jura akaban yada ya kali ba kerja dulu pada jalan akaban penek pensa ya ki witi jedu tu di snap ba kerpang ba ya kendo siap ba kumju ru ya akaban kentiu ya kali ba kerja dulu si abang yat da kita kimat jura dua biak ni don ke jingkenan bagi ba langsung senong kin pediang ya kita Batong day tang da kimat hijurang inlet sa election inlet ru sa election da kahok bat gajing sisa da kimat bat gajing bat hijurang bobiak bat da kahok bat gajing sisa yang don kanu gajing alatin ba nginom day ban poi sa kahong na ganito po kamta nga don ya ka jinget ka baskem bangin job ya ka election nomor ipat ba nang sunong dong ka selong parliamentary constituency kilong di basta kilong di basyempang bat kin bisa ni ketong da kimat hijura bat da kahok bat Ano po yun? Ito nga banyada, ya kami bekerja dulu, KNP kan warna semat, di dalam kam banyada ya kendo kesiap, ya konflik, ban pergi kena, basibul mak di anji, batungku ya kejing long try ya kendo kesiap, kumka emon dia anak, di dalam kam ban pembek ya kan, di donru ya kejing kumu ban Tresitom ban pembek yo pun asam bat kejala asam bat ban biru ya kejing pembek yo pun asam India bat ke Bangladesh di don ya ka jingmu ke Basisha ban penrukno ya tin kasih ya kene tu arat ka jingkwa jong iba ka meklia kan don no la ka jong ka separate kader kadi ka wei le kimat di jura ka bokia ikwa ban penklan isu ya ka ri sisa pa ba mengelas tom di don kam ya ka free legislation consultative policy di don kam ban dikena ba kayin ka syari ke jong i kadi ban terikam lai lut kanu ke jing muslia jong bor sarkar no boleh klem ke yin ka syari ka balai lut dan klem kena ke independent judiciary dalam ko ba lu kata-kata ba ninyo ya ta di hok ke jong ni ha ke jala ke jong ai bat kidan sibun ba ki jing mu ki ba ha ki jong ni na bata ban kenpiu ya kayo ka kot na kita ban wanra ya ki lat penroi ki boke akari ba ke jong ni don sibun ba ki mat ki jura ladang sedang ban keren lut kita sekat sibun artika la kita di kentu ki ba sampai kita apil kom manifesto ki jong ni kin sayuti ya ki mat ki jura ki jong ni ha Ba arden wong ba ding tang bagi Islam ngala syakuri ya dari ba jangkriu de baw sen halak ngala don rengkat hakapor ba jangkriu ka dom kam nga ngala yeng ya ban yakun ban penyo KNP ngala don rengkat ba ki pai ba no song senong ki basa kapor ba ka CAB kawan ngala yeng ya ban yakun basa ka hakapor bagi don kam ban kena ya put usam ngala don rengkat kapor bakawan ke klub syaka pertai berakui pada kejala di London rengkat kita di pila banbu jingkeli ya sipun ke dari tangau di kawin ka tepat di banden pada kawin subha buat banbu jingkeli ya kejiki tri ke jonga ngait ya dari bat ngan ai kata ke jumpa anda ngala let ya kena pertai ko belai da ka jing sos kem bangala it bat ngala sendiri ya jonga ya kene kan jumpa ko trai no bu nang kau bat namdon kanu kanu ka jinga petin aku berdiri berkecing ke jonga ya kari bahaya berdiri ngelait ialah kacat berdiri ngejong dan nak teris sirhem nang nismat banang sangkring apa bat kam janai ya jong kari bahaya